Pozdrav ljudi, ja sam Wilcraft HD. Danas igramo na jednom premium serveru koji se zove Jerry and Harry. Igrat ćemo Hunger Games. Pa da idemo. Hub 1. Kao što vidite, mape started, joinable, room 7. Zašto kog? Znači, Hunger Game Lab. Možda ima nekom drugom kola. 8 igrača, 9 igrača, 10 igrača. Evo, nemam skin, vidite. Sad ću da ih pošibamo. Ako neko želi i ako neko gleda, normalno da gleda, ako neko želi da snima sa mnom, neka mi se slobodno javi, tu sam. Mora da ima od 10 do 12 godina. Idemo, 5, 4, 3, 2, 1, Hunger Games. Gemonski mač, brate. Grace period. Šimamo odmah, bre. Hunger Games food. Run. Vjerovatno, nema nešto. Idemo malo vamo. Gdje se može rušno može. 3, tu vam go. Gled zajd. Baga mi map. Ujebem ti. Hunger, died. Ja, ljudi, GG. Opa, bate. Kakvi smo kraljevi. Sada se nahila malo. Uda. Foods, dobro. Mora da ima nešto kad je izušno na gore. Ću proveriti. Čisto. Pa... Što nema? Ima! Make it potato! Where we can find chest over there. A to je uzeto. Klanju. Chest sam rekao. Potato. Idemo dalje. Bang. Pip. Čest nešto, neki djavo nešto, bilo šta baga. Ovo, ljudi, kakvi smo kraljevi. Samo strele još da nađemo. Ovdje ne. Zvučamo odmah. Finish fight. 3, 2, no bitches. Sad čitari. Gledajte kakve čitare vidimo. Vidite. I to posle. To posle nama prišli. Nije cheat, bre. Odmah da banate. Prve 2 epizode su bili lows, ali dalje. Ste mrtvi. Ali ne igrao samo jednu particu, nego drugu, jej. Kinga Lake Fans.
Let's make me... dobra mapa već. Ajdemo. Ovo su snimam kao da je uživo. Prve 2 epizode. Herobrine ili Enega. 5, 4, 3, 2, 1, gori ga. Ne, upiču mada. Sad će taj dečki da mene šiba. Dečki. O, čet, nešto dobro. Nešto mnogo loše. Dobro nije od mnogo, ali je loše. Next. Wake up. Ulebast. Brzo, speed up, čitari će me napadnu, bre. Posle vi kažete, nije cheat. Banajte, bre, odmah to spalite. Fighting is started. Bit up and found the diamond items. Da li su ovdje? Ne jebao sam ga, to nisam smela radit, nemam nešto, dajte me. Raditi neću loše ništa. What we can found over there? Magic. Neki kod, neka šifra možda. Ova partija me neće nešto, nema čestovi, pustinja bre. Ali meni baga. Where we can find the chest. Evo ga. Evo mi se učinilo se. Šta je to? We can find the chest over there. Ima neka chest ovdje. No more chests. Nemam hrane. Nemam ni maž, bre, ni drvenu sekiru, nemam, ladno. Vruće, ladno. Neki bug, what the fuck? What the fuck? Koliko mi buga ovaj deo mape, what the fuck? Bi se vratio nazad. What the fuck? Ovaj deo mape mi samo baga. Ja meni mora da baga dok ne uzmem taj chest. Ra! Kako za jeban chest, majke mi. To djec stavlja, to djec stavlja u chest. Pa bežte tamo, bre. Bolje mi stavim dijamantsku sekiru nego ovo. A kao Hunger Games gdje sam krompire u chestovi da nađeš. Sad malo bolje. U stvari sad je bolje. Kakvi sam, bre. Taki sam ti ja. Te sreće. Knocker. Knocker. Nema niko iz mene, nema. Inače nemam pojma ovu mapu, prvi put igram.
Zato što sam dobio premium malo pre. Evo malo da snimam. Prvo mi server dao drug, pao mi on prvi na pamet. Pa brate, Infinity, ju, sinak, imali bijemo. Samo da se nafida te Giga Mixa, Giga Build, da se nafida, nema ništa. I mrtvi ste, sad je samo miner. Šta ima ovdje? Nothing guidance. But kak je ovo kuće, bre? Možda kriju dijamantu beže, nikad ne znam. Što tu treba, ne razumijem. Nije konta. Nije konta. Wow. Mira. Imam bov, imam sve, kad sam prost trilac, bre. Ali nisam baš neki. Nema nigde često i po celu mapu pređe. Ne mogu često da nađem nici. Ovdje se lepo štekati. Tobe, sinče. Ju. Daleteo sam se. Wow. Wow, porvan. Što nemam nakon? Nafidio sam se sad malo. Da pucam Infinity, da ga malo knak. Onda da izađem iz mjesta. Maga. Nema nikog. I namjerno sam skrenuo ovdje. Namjerno. Ne već da se nafidam. Ne! Kako sam grao. What the fuck? Mi dao Bog da skočim. Dole. Stavao neki tank, bre. What are over there going? Not going over there. Pregled nema ništa. Maš. Na feeding. Love Infinity. I on skupiš strela. Feed. Tro. U oblake sam otišao. Da li tu da dođem? Neki Dead Kingdom. Letao sam na neki Dead. Oh my god. Aha, tu nismo bili uštekani čestici.
Ju, kako sam se nafidao, ljudi. Šibanje će biti ovo. Knocking. Jedan da knock. Odavde. Deathmatch, nadrljao sam ga. Preživeo Herobrine, sad će nas pobjede očko. Dečko ima jedan sword. What the fuck, a cheater? Bežite. Cheateri. Kaki cheateri, ljudi, bre. Pa ima rang. Ste vidjeli blovera, cheaterka. Ima ga. Ovo je uključili kilauru, pa je bio. Maš. Dobro. Ljudi, uništen je tu. Jej, vidimo se ljudi. Ćao.